I pozdrav prijatelji i prijateljice, znači sad ću da vam pokažem kratko kako da imate onu verifikaciju Instagrama ovdje. Sa onim da li može žena ima to, ima ženica. Sad pazite ovako. Znači stavite miš ovdje, desni klik, pregledaj. Sad idete ovdje, edit i CTRL-A, CTRL-C. Stisnete ovdje, ugasite, odete na vaš Instagram, kao što vidite ja tu imam 3654 followa, zapratite, da, ako radi vi zapratite, bit će to u deskripciji, tako da eto, i pazite sad, idemo desni klik, pregledaj. Sad ovdje malo drugačije, znači kliknem ovdje i idemo ovdje, ovo je kao što vidite boja, možete boju da promenite, ali to ne traje dugo. I samo CTRL-V. Enter vam ne treba, ja ću vas prebaciti u red. Evo vidite, samo kliknete ovdje, i poleta. I sad imate verifikaciju, slikate, kurčite se i tako to. Sad, ima jedan problem, a to je ovo. Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. To je bilo to. Najavio sam jedan klip, ali ni ovo neće da se reklamira. Tek sutra ima da bacam reklame, zato što imam blok na Milan Cvetić FB, pa ne mogu jednostavno. Jebi ga. Tako da eto, imate tu, zapratite. Za još ovih trikova stavite like. Znači, otprilike onaj klip što sam obećao izlazi za 3 dana maksimalno, tako da eto, to je bilo to. Veliki pozdrav.